ҳамдиёрон азиз 26 июли соли 2024 мебошад. қарор дорем дар ноҳияи Данғара дар яке аз теппаҳои беоби ки лалмиё ки обдор карда шуд аз тарафи бародаромон Суҳроб. Суҳробҷон салом алейкум, хуш омадед ба гурӯҳи мо, гурӯҳи Ангурбабоғ. Суҳроб, инҷа куҷо ка маҳал аст? ҷамоати деҳоти Исмат Шарифи ноҳияи Данғара. ҷамоати деҳоти Исмат Шарифи ноҳияи Данғара. ана гӯед ки шумо ҳамин ҳавзро кай бунёд кардед ва чанд куб об меравад? баландтар гап занед дар пеши ман. аввалин пайдоиши идеяи сохтани ин обанбор аз тамошо кардани наворҳои канали Ангур ва Боғ пайдо шуд. хоб инобар сабабе ки инҷо сезони яъне вақтаки об меояд, канал дар поён ҳаст, барои обиёӣ кардани чунин гуна замини калон яъне сохтани ҳавз бениҳоят зарур буд. хоб идеяро аз ҳамон канал гирифтем, яъне маслиҳатҳои хуб низ дода буданд. аз ҳамин идеяҳо истифода бурда дар анамин минтақа яъне ҳавзро сохтем. айни замон ин ҳавз тақрибан як 3-3.5 ҳазор куб об мебарад ки ба обёрии як 5 гектар замин хуб кифоя аст то як муҳлати муайян. 5 гектар ё зиёдтар ҳам мекард агар ина пур карда додан гиред? бале, агар зиёдтар бошад холӣ карда обанбор. Не, ман фикр намекунам ки барои 5 гектари як 3000 куб ин барои багам 50 гектар ҳам мерасад ин агар ки ина доим пур карда истифода баред. бале, агар доимо пур карда истем ҳамин хел мешавад. ҳамҷо сабза чӣ кор ҳастед? Тарбуз аст онҷо? қисмати зиёде ки сабзӣ карда истодааст палак аст, тарбуз ва харбуз аст. ана қисмате ки камтар аст инҷо кунҷит аст. Кунҷитам коридед? Кунҷит бале. бо оби қатрагӣ метед? бале, ки ҳама системаи қатрагӣ бо маслиҳат яъне консултатсияи бениҳоят як акаи қадрдони мо Аҳмедов Омиҷон, шояд ин шахсро намоёҳаяшонро шумо дар сомонаҳои иҷтимоӣ низ дида бошед. 5 даме тарбуз мекорад, 5 ноҳияи 5 да Омиҷон агран бисёр инсони хуб аст, инсони беҳад хуб. на амон ака омада ба мо нишон дода консултатсия, хоб маслиҳатҳои бениҳоят хуб додад. хоб гӯям ин маҳсули меҳнати якҷоягии мо ҳаст. тарбуз хуб шудагааст, бениҳоят хуб аст. ҳозир дар пеш тарбуз мерем, як навори дигар мегирем. ҳозир дар бораи ман ҳамин оби ҳавзи қатрагӣ гӯш кунед. инро яъне ки шумо кофтед, хокашро берун баровардед, дуруст? гирд ба гирд хокашро рехтед. чуқурияш чанд метр шуд? чуқуриш 4 метр. 4 метр шуд. акун дар барои ҳавз бунёд кардан дар зери ҳамин об шумо чӣ хобондед? кадом лата, кадом мавод, кадом маторо? истифода аз матои геотекстил. геотекстил? кани геотекстил ҳамин мавод. ина як ҷо харидед, дастрас кардед? ин дастрасӣ аз Узбекистон. аз Узбекистон. хайр, худо хоҳад дар тоистон оянда мебиёрем. кани як бардоред, ина лавашро бинем. геотекстил ин обро мегузаронад ку? ин обро меқапад ака. барои чи аввал инро мехобонанд, баъд аз болои геотекстил баъд геомембрана. геомембранаш ҳамин аст, инаш аст. ин геомембрана номаш инаи. ҳозир мерем рулонаш да вуҷуд аст. фаҳмонам барои чи геотекстил ака. вақте ки ба замин мехобонанд, замин хоб реша дорад, сангҳои майда дорад ки тез аст. барое ки геотекстил шикоф нашавад ё ягон ҷош захмидор нашавад. ина барои муҳофизат кардани геомембрана геотекстил мепартояд. ҳамдиёрон азиз фаҳмидед? аввал инро мепартояд геотекстил, баъд болош геомембрана, баъд ё ки клёнка, барои он ки сангу хас ин чизи сурух накунад, оби шумо замин наравад. анако геотекстилашро рафта мекунем, бинем ҳона онҷо будааст. ман хато кардам, геотекстил не геомембрана, инаш рулони геомембрана. ин зиёдтӣ кардем аз ҳавз? бале ака, камтар як хато рашод гирифта буд ака. ғавсиш 1.5 миллиметр. 1.5 миллиметр. ина шумо охи паҳми бад нест. ина чӣ хобондед шумо? лаваша чӣ клей кардед? и ака усто аз Узбекистон файрод карда будем, мутахассисони ҳамин соҳа ки чандин ҳавзҳоро карда буданд. хоб иро бо як қолаби муайян мемонем, бихе мепартоем, худаш давида меравад. баъд аз он ҷо ба тариқи чӯбҳо кашида ба боло мебарорем. баъд он ҷо бояд чуқурӣ карда бошад. чуқурӣ мехобонем ва болои ҳамон хок мепартоем. инаша болои ваш мехобонед? чанд ваҷаб?
چند سانتی متر اینش بالای وای میبیارد وقتی که شما قطور قطور میپرتوید؟ باید 20 سانتی متر این خب در بالای دیگرش بیاید. هم بعد آب نمیرود؟ بعد نه. آب همین خیلی وقتی که اتوق میکنن. اتوق هم میکنن؟ اتوق بعد میکنن. همین اتوقی عادی خطی؟ نه مخصوص اتوق هست. وقت نصب میکنن نه چیزاش هست که. برای چی من گفتم برای که این حوض بینید که برایش درازش چند؟ 40 به 40. او این مواد شما 6 متر. هم که قطار میخوانه اتوق کردم محکم میکنن. درزهای اتوقی کرده. درزهای اتوق کرده ها؟ اتوقی مخصوص هست. هر جا با چی هست انا که دیگه هر جا. بعضی جایهایی که خب یگان کمبودی دارن با دلپوری نیست برای سطفایزه کردن دربه میکنن. بله. یمق میکنن. بله. انا که گوید که آب اگه جو میرزد از کانال میبیاید از اون طرف. آب طریق ناساز از کانال از پایان میبیاد با همین قبور میرزد. بله. و ها انا از این قبور قطعی اینجا خودرو هستن یعنی که سماتیوک خودش میریزد و میرود با قسمی پلاک و دیگر زمین ها. و بلندی شما از سطح پلاکتون چند متر است؟ اینجا که بلندیش 30 متر 40 متر هست. بلندی چند متر کنه که درازیش یک اوجا باید 400 متر هست. خیلی درازش اونقدر مودا وین چقدر خواهد میرود بلندیش یک 20 متر هست برای که منم پست در اونجاست. همدیگر عزیز منم با شما روحی وای رو نشون دادم. به قوه برق اینجا قوه برق استفاده نمیشود فقط قوه برق در نزد ناسوس استفاده میشود که موتور ناسوس رو کار فرمانده آب رو میبرد و با خودش با طریق سماتیوک یعنی خود ریخته میرود خود جریان ریخته میرود. این بوچکه رو برای شنونده پیش از اون که حوض رو باید میساختیم ایده پیدا شده بود که استفاده از بوچکه آبیاری کرده شود. طریق همین ناسوس در طول 1 ساعت همین بوچکه پر کرده میشد و یک 50 سوتیق تجربوی در این جاهایی که این زمان درخت‌های بادام و پیستای بادام‌های نوع ستاربایی شناخته شده است در همینجا پلا کرده شد در مقداری 50 سوتیق. ماست با همین بوچکه آبیاری کرده میشد. در طول 4 ساعت همین بوچکه خالی میشد آبش آبیاری کرده میشد. پس از اون که آبیاری کرده میشد تجربه کردیم دیدیم که آب کم است. آب نرسید برای حوض رو ساختید؟ بله. بعدی که دیدیم که چنین گونه یعنی کار نتیجه ندارد بعد ایده ساختن حوض شروع شد. رحمت به شما سهراب جان. از پیش تربوزتون میریم. همجوران عزیز من هم خیلی عادی بوده است در بلندی میسازید که آب قوه برق نداشته باشد تا همونجا آب با ناسوس برید هم خیلی سازید و میرود آب